Pamirsa kewentenan pameran perhiasan khas Bali dados silih tunggil agenda rutin ritatkala pesta kesenian Bali PKB. Warsani mangkin pameran perhiasan sani megenah ring gedung Kesirarnao Art Center Denpasar inucap taler memargi selami asasi. Sile tunggil peserta pameran niputu Ratna Ningsih Mausang adolan produk sane ke pamerang ipun warsani mangkin saya nincap sayang sareng warsa sedurung nyani. Ratna Mausang sampun ngawitin usaha puniki duk warsa siu 900 ulung dasenem sareng rabin ipun sahestate rajek nyapran warsa ngamiletin pameran PKB puniki. Daning wedarang adolan warsani mangkin manggih panincapan inggian model sane kedautin oleh pembeli. Ratna Ningsih Mausang soroh model set perhiasan. Dani ngewohin wenten taler produk sani madue model anyar sani akeh karuruh krame. Ngenenin harga perhiasan Ratna Ningsih Mausang patas kadi pameran PKB mesai sareng genah usaha ipun sawetara 300 kantos 16 juta rupiah. Selami sampun kalih wuku madolan ring PKB dani sampun mapikoli sawetara 6 dasa kantos 7 dasa juta rupiah. Ring warsani lintang selami esasih nyaringin pameran omset dani kantos penyatusan juta rupiah. Bali Pos Nguningayang.